Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Nanti bayi Ïalehkai Ïalehkai làm kia đuôi cầm số băng đi. Jadi Shang negatif sadat ini. The Children's League Under 13 jong kasam khamti winter vacation kelas dang haka prasrik lalingtot ajar pausan ha hilik lina mini stadium badan hamolai modat baki kapang jong di kelempung Ïalehkai kalong study hard play hard and be smart kikin hon blay shimbenta haka di kelempung Ïalehkai kidan aku pratli haka bala phia eki haki pratli kikin hon ka Jingleit ka beningkong kalong ha pedeng ka Brotherhood FC Persha ya ka Shing Japung Haga ni gaji khon namal ba shim ladan menu belaban penki ya gajar kumda gaji khon kala syukut no hapdeng kajing ya khan ngila yo banyak keren bagi kemi kepa haga bagi penpau ya kajing sngo Kmen bagi khon kiti jongki ki yo lar banyak shim benta hakum kini kajing Ïalehkai ka bakinti ka sap ka phong bagi Khynnah kidan kajing penlong ya lempung Ïalehkai kala aji mentoy ru ya ki Khynnah namal bagi Lait ni kajing mut berkat ki besnil bat kawan ra ru ya kajing sngo tenat bat kajing itu para Khynnah Subang kabas bas nakai labun sih nak lakai ni kata naman tasim peningkong ni under 13 hah ya drone biang hi penjabat start ta bayo Ïalehkai yang tu banat Shang lap wan Ïalehkai ni ai under 13 hah hoi jongka Brotherhood
Betul. Sudah. Biang. Cadian, bro. Clear. Heading. Under 13. Hai. Drone. Yo gulra. Nanti bayi yo Ïalehkai Ïalehkai nang kiduai kam subang ni. Jadi Shang ni ka jing sadat ni. Lah. Tip coach. Kalau yuk cuma tu kena ada mah bagi Ïalehkai Lait jing perkat basniau kena mentah dari buan kiba ngop jing sniau te dan pat kemgini kita turnamen setenat yuk ban Ïalehkai kinya itu ibu kinya te setenat bagadan kani kita turnamen bagi yuk jing subha kena badangat steam ta kayo cuma tu sibuan namar ba yuk ban nasai dia buat ke alasan ki yo ban mi ke klub Ïalehkai ki yo experience bagi dan kini ki turnamen ki long sulur asat bagi apa ki Ïalehkai ki dan su ke jintiang nasai dari ke balak kham he ru ra ki yo kamat kerat Shang dap di Kmen nomor ba ni berisi mentan turnamen lembaga jing dan jing sar kamti ipen mi igene kau kalau tak lawe juga ni kena bagano kin kio sepanggil Ïalehkai te ni binung penian bisi bini ketim te sudah di Kmen kan hoi i kata te semeng lami pemadan dengan dan pe Kmen Ïalehkai baha men per katong jing job Shang kini ngai susim galalong ke tim semen te ngai sim ki labon ki pelian nang ne ki ladon ngai ki keleng ki Jaka kan te kim desu tang menuju ke Jaka langsung sim nawi ke senong te ngi ai kerteng ni ke tim junga de Ïalehkai FC kita kata hiru kini mungkin nyalam te ngi kulinti kem de bikin sakut tang ne mo pom khalia ikwa iki bikin apau sabar ngriru kan makin yo ban Ïalehkai tak lawe ki jungki mo kabha ban mi kena kimyo long Ïalehkai ke penting ke bormet ke jungki kabha khamta mentale udrak slong yêu ba ken still ha de kim Ïalehkai kini labit kam kai ki Shang surok ni bon poi ki yêu ken ki kam still ka ba ba deng ni Ïalehkai hoi Ïalehkai ni no pok Ïalehkai FC Ïalehkai lang FC oh ka thong juli ka ba sajangai ba ken ka sajangai ka thong jungu damunin ngidang wani re ka India khelo football you Tena po Shillong City tu la qualify. Tebenin po ka zonal kemun na po North East kinjin. Tu do qualify nang tu kin po national level. Kan long hapuni la artun terek. Ti kajing tu ka di tangka football ni. Wo kata dudi Ïalehkai swimming iru. Kar bele iyo kam Ïalehkai uben. Ti ibu kuat ka ngi ki pai punhon. Ha ngilek persang encourage ki. Bagi lat ngaru ka kuat ibu Ïalehkai ni bu lat kam sniu ta. Tapi du de engage ini ki kam Ïalehkai am primpoi dah dikian nek secretnya on drop sai te wakta ngamati di tengui tu hi makwa bon kiat ni ka bha ka dan please Ïalehkai bha ngairo ba bai kumi bri shimat ila an pemyang longum gan ni masyarakat ni stadium kami makai kata hang ni hapo hamin ma dekhen ngairo i
Ikan berkat tanam tashimen berkat ikhna bakin kio bakin ngop ikam sini kai. Kita kan jingai kan, baik penuh pun ke Jingleit.